Kako je izgledalo srpsko selo u vreme kada je Vuk Stefanović Karčić zapisivao svoje beleške? Koliko je bilo kuća? Ko je upravljao domaćinstvom? Ko je bio knez, a ko kmet? I kakvu je ulogu imao Spahija? Odgovore na ova pitanja nalazimo u Vukovoj knjizi Život i običaj naroda srpskoga, objavljenoj u Beču 1867. godine. Vuk u ovom delu ne govori samo o običajima. On opisuje i kako su bila uređena sela, kuće i odnosi među ljudima. Vuk počinje veoma konkretnim podatkom. Sela ima gdje koji veliki od po 100 kuća, a gdje koji mali i od po 15. Ali najviše ih je, prema njegovom zapisu, bilo od 30 do 50 kuća. U ravnijim krajevima kuće su bile bliže jedna drugoj, ali u brdovitim krajevima bilo je potpuno drugačije. Vuk zapisuje: u brdovitim mjestima kuće su vrlo razmaknute. Zatim objašnjava da između pojedinih grupa kuća može biti i po pola sata ili čitav sat hoda. Zbog toga navodi veoma zanimljiv primjer. Selo od 40 kuća može biti veće od Beča. Ovdje Vuk govori o prostoru koji selo zauzima zbog razbacanih kuća. Dakle, 40 kuća nije značilo 40 kuća na jednom mjestu. Ko je bio kućni starešina? Vuk zatim opisuje kako je bila uređena jedna kuća. Na njenom čelu bio je kućni starešina. Kućni starješina vlada i upravlja kućom i svim imanjem. On određuje šta će ukućani raditi, raspolaže zajedničkim imanjem i novcem i vodi računa o obavezama kuće. Ali ovdje dolazi zanimljiv deo. Kućni starešina nije morao biti najstariji. Kada otac ostari, mogao je predati starešinstvo sinu. Vuk navodi da se ono može dati najpametnijem sinu, čak i ako je on mlađi od ostalih. A ako starešina loše upravlja kućom, Vuk piše da ukućani mogu izabrati drugoga. Sada dolazimo do kneza. Vuk opisuje Srbiju pod turskom vlašću i piše da je svaka knežina imala svog kneza. Knez je imao određene obaveze prema tadašnjoj vlasti, ali je istovremeno bio važan predstavnik naroda. Vuk opisuje i način raspoređivanja poreza. Porez određen za oblast dalje se raspoređivao na knežine, a zatim na sela i pojedine ljude. Ali jedna Vukova rečenica posebno privlači pažnju. Svi su ovaki knezovi bili seljaci u domaćem životu, slabo su se razlikovali od ostalih seljaka. Dakle, Vuk izričito kaže da su knezovi koje opisuje bili seljaci. U svakodnevnom životu, kaže on, nisu se mnogo razlikovali od drugih seljaka. Vuk zatim opisuje i njihovu odeću i oružje, između ostalog čakšire, ječermu, pištolje, nož, čizme i fes. Vuk koristi i reč gazda, ali ovdje treba biti precizan. U ovom delu knjige Vuk ne daje gazdi posebnu službenu funkciju poput kneza. Reč se pojavljuje između ostalog u njegovom opisu Spahije. Vuk piše da Spahija kada dođe u selo odlazi kod nekog gazde, gdje je prostrana i lijepa kuća. Kod njega odsedne, a seljaci mu daju hranu. To je ono što iz Vukovog zapisa možemo sigurno reći o gazdi. Vuk zatim opisuje Spahije i njihove dažbine. Piše o desetku i glavnici, kao i o tome da Spahija odlazi po svojim selima da ih prikuplja. Vuk ne ostaje samo na opštem opisu. On opisuje kako Spahija dolazi u selo, raspituje se o rodu i proverava ono što mu seljak kaže. Tako dobijamo vrlo konkretnu sliku odnosa između Spahije i seljaka. Vuk opisuje i Čitluk. Prema njegovom zapisu, Čitluk je selo koje pored Spahije ima još jednog gospodara.
Taj čovek je Čitluk Sahibija. Vuk zatim opisuje šta ljudi koji žive na Čitluku duguju svom gospodaru i kakve obaveze imaju. I ovdje imamo jedan veoma ličan detalj. Vuk govori o ljudima iz svog rodnog mesta. Tršićani, gde sam se ja rodio. I na njihovom primjeru opisuje odnose i dažbine koje su postojale na Čitluku. Ako ostanemo strogo uz Vukov tekst, slika izgleda ovako. U selu su postojale kuće i domaćinstva kojima je upravljao kućni starešina. U Srbiji su se kmetovima zvali znatniji, pošteniji, pametniji i naročito rečitiji seljaci. Knezovi su imali svoju upravnu ulogu, a Vuk izričito kaže da su bili seljaci i da su se u domaćem životu malo razlikovali od drugih seljaka. Sve ovo Vuk je zapisao u svom delu Život i običaj naroda srpskoga, objavljenom u Beču 1867. godine. I zato je ovaj zapis toliko zanimljiv. Ne gledamo danas neku naknadno napravljenu predstavu o tome kako je selo možda izgledalo. Mi danas čitamo šta je Vuk zapisao o životu naroda koji je poznavao.